Mebe, enye dufia, enye duklola, jidudu deka especially le Ghana me. NPP plendi si no mega va to vide na wena so be yanya gbeolo. Bo, no gafle Range Rover naokrache me yanya gbeola. You deserve more than that. Mi ape fiawe, me le gbogbo bele. You deserve more than that. Yo no vilo lo me dogbe na me sia me va gben ka fa vala jinko nyenye dem ne nyame ne fa mo jija gba na subscribe wala ke mana ma video ple amenovi ala vevere egbe no sore ya me di be ma phone cho vo afi ma ji akpedada na ina subscribe so kla me yo pete le video ma aha egbe nyema didio e ya nya be demonstration mi ato wo me vu border na me open our borders me kpo be amechicho dole me nyanga kple de vieux fete dans les démonstration mais il me kpo be ehia menye be ameyo le border ji de wa be ale mia dada honorable Jifa Abla Gomashi glo le efenu fofo me efonu nyeme kpo be eje be mi dak pe ne efonu ya ele mia kefe le jidudu fe kpokplote aha ta mia dada we wodo Dajifa we wodo honorable Dajifa we wodo ngo ine no na vivlia ple nu fofo yo fete ne fo le moji George nam chome yimele didi ba ma sia ma le feme ama chichi de sia de mia togbe o fete no fo nu chon no dasile mia won le bodaji na gbene no no manami gba mi amede yo mi le agbenkefe avalaji mi le gbefama de chogbede gbekebe mi be mi hodokwisi no no vo me hodokwisi no no nu mi le gbogbo ya pe bre didi ko ya nyebe no de border da ame yo plom do magba we fefenye ala wa kpo be nye fe description nu mi nlo le nyo video ya fe description ya nyebe nya de boundary ma oda amela flawu a cho border afa wa ida afa wa fa me velia wa fa velia le jime amedo fe jodo fe le Ghana me mlo fe le Togo me na we mental slavery fa pa de mama o blame de gome yata ma ko nyatefe ma gbo nyatefe na ofufula na le moji na do to myo de be ele Togo ele Ghana le famele fuma te fe gbo mi lere egale prison ebe yi hodo kwisi awo ele prison e akblo mele na we no nya mate fie ko dare ko fie be prison yard ye jidudure mebe o le dogo na yevu fe kplo do viwa wenye yo jidudu we nya te fe de kai mia fe MP kple mia fe member of parliament to were wa vai no fuma wa ho se ko va na mia pa mia fe personal decision yo le mia si de o me ho ne ta prison yard fa gbe nono kwema ma kwa pa ma ko da de be vivli mi le vivli fifla de mi amedo mi je gome menye gbe yo e gome nye be ne me le gbogbo me no de border mare ku hi yo le border ji ata owe be nya gbe nke me va le gbogbo be anyo be mi de border mada ne mi de border dade e pia be mi le français to fe se dera le mia de ko no me le fma mia de fe te fe gbo me lo vonu ji mi ato afa mi ato wa were ya anye de ka o ma gbo fifi la be Togo enya chu Ghana Western Togoland e anya chu fi alo achu pleche mi ame yo mi le nuoche mi le chevie mi ame yo mi le loame yi kaka aneho ko ide dahomere achu ya mi e chere anye mi ame yo mi le West Togoland ji vo mele nyinyi mebe mele nyinyi na de mi le nyinyi de demonstration mi ato wo le voter reji fifula le afla ugbo me fifula re mi ato yo le lo ame jebe no wo the same thing e jebe no da fo ma to gbe Dajifa fonu
mia no jifa ablade e fonu bede yi yese ofe yi va fonu pele amechichi wede yu me kpoto tro yata yi va kplo dume viodo na mia de afo nwedi ole na mi vonye me kpo ebe ne de mia togbo dafo ma va yire ayene academy we ya otu border ji vo mia ga ti wan to border na me ma te fe yo mia ti wan to otu border vo mia ti wan to border agede Togo me mia border ma menye na de ke yo afla ogbo me ple ne echo pali me mo maji me to afla me to pali manji me to lipeto fe me to kute moji me to Jessica moji me Togo nyo afe la Ghana me nyo afe e mo maji fete me to border maji fete me to ta no mi be otu border e la pa fe be vous plaît à moment ga ta fla moji ma major barriers we e agbro mi le fifila vone me mi to de mi ate wan to e nu ta me le gbro yen be mi ape fia we no do ame won ko do da fia yo le Togo me na efia ma we wa cho no wo bobo benem nkeke ya leke mi afia we mi a cho mi a demonstration mi a gbona jidudu menye afla de ko dole wo de aw ame yo le Togo me che dole o vonye me kpo fe ofo yata wa be me vale nu pochon na mi kpo fe ofo me nwo comment ya na mi anwo mi ananyanyam na me kpo fe ofo mi ato eche achu yo le mi ato yo mi anovi ye achu yo le Togo me de ni me kpo fe ofo mi ato yo nye Western Togoland to were wa we me kpo bo la vuo be no dasile border unami no dasile mi awon mi to border ele wo anyi gbaji o ga va mate fie konu ko church we ga konu ko chonwo tiji na we o konu ko chonwo tiji na be na tasi gbogbo e agbo mele agbiyede mi be ne vivi ata ko mi no mojiva agbiyede mi be ni vivi ata mi no mojiva vivliare menye gbe no vo afla border mi de mama dala mi de da gba le mi afa susu me na mi ajede ka wo me gble wa ibe mi amedo esoro le mi asi le Togo me achu le mi asi le Togo me asisio le mi asi le Togo me nu si anu afa de ka me la afa de ka me mi le yata me le gbogbo be de no de border maja o be do me lo ya ho ame wa me ku evere ko ba de border be yo di dona weta no god border ji no mi afa passport kule nu you check no mi afa we are just enforcing the law of the white man e say yo vo dona mi de e ya keji ko mi le zizi deji de ka wo wore ECOWAS passport me ze ko cho afla border digbozive digboni nene voy gaime no he passport me la signé de e ya ke ko me ga no he Ghana me ga academy Togo me fe nya glo me vivla mi a fe janda yo le moji le fma nya te fe de kai e ata o abe me vale glo be mi de border mada ne mi a de mi nya be de mi cha mi avenyi gbaye e po a e fu pepe po me yo la blood da po me yo la vo da nous ne on le dudu e Ghana ne le aussi e vous ne le aussi e chine ne no o fe khoto me to be o me o light off e fu pela we jidudu ati wa emi le 46 ya me o ye gado fe le France de Ghana jidudu te ndo private jet ibe idibe ya no chilele me vodo vai we klache do vai do private jet be ya no chilele me ta ide France Macron vi de Vigbo vai doga voya afo ina koto afla border ji klache de ogbe me ga choji o ipa gbe ya ta ko me la vo menye be mi ava moji mi ava da fa ko evo we need practical result ya ta me le gbogbo be mi ape fia ogbo ocho mi ape fia ogbo ocho no je chacha nyore mi ape fia were Ghana me fia ple Togo me fia re Western Togoland me fia we Togo me fia we no chanyere me be no chanyere de border ma mi adeda mi me pa dia fo be mi adeda o ya tai
Ghana fait constitution. Il n'a pas fiafito les mia domele nous fi les mia moude. CSF, pre common self family. Maga tu quoi il est bigger picture be. Fix the country tobe mia desemada. Si gbojebe mi wema. Si gbojebe mi wema. Amedene ko hun ku be ko dare. Be gbere game suzon mi atroe. Tata comme no mojiva. Aha. Nyama dunu di fofo kuma va no fi no bloda ma va no fi kuma na fa dokwe vo de ne kpo nyon video ko ide nu fere akpo be nya tefele me yata me no mojiva no de boda maja ku hi yo me amole toto me nu view ne to me boda ji ye ne va ito haji ne ye ya nyama nga ko nu ko chomi aji fifia wa va zimi aji zon be mi hwa ma che kodo no me hwa ma che kodo la machina me edude o me fifilare no me do amachie ore o mobile number wa blocky ya te fe block me na we fifila edude me fifila country de o me fifila na o me do abi ore o mobile number wa blocky na o maga po o mobile azan mi po te fe agbele yi re ya ta mi jafa dodo mebe enye dufia enye dukplola jidudu de ka especially le Ghana me NPP plendi si no mega va to covid na we na so be yanya gbelo bo no gafle Range Rover na okra me yanya gbiola you deserve more than that mi ape fiawe me le gbogbo be you deserve more than that na le pole mojide e fiaga me le gbogbo na we you deserve more than that. Nyate fe gbo mele na we no ga ko duo fe te fe ga ko na okra chede you deserve more than that nyele gbogbo na we mi ma semo mi no fi ya le ko yone Danka William bele vale gbogbo bele yile fofo na yo agbe hade benuka yi ede yo klo fere aponchu ameton wa mene wa mewo o va be yo ava clove de kagbo gbegbe de dia tete fi ma ohun de wa ko tu de ohun e fi abe gato le vovo ta fi ama gbon na we no nye be ko ga du o fete ko ga ko na we ya me le gbogbo na we be me de na we re je be na se go me na du me vi yo po ejile o si de wa ko tu de ohun e wa ko pacha de ohun e the only way e ya nya be mi ama gba me kanwa wa sumi afete si fafa ne no afe e kama ne mi po mi afe fi o mi ada pe na we mi po mi ape fiawe de mi ade bubu agbe avivi na mi. It's simple and short. But you can cheat nature. If you abo matewa jojo mere o matewa fio. Si gbe nya gbe ma. Eni yo wo nya be mi ato yo nya Kristo to pe so me o Islam ya ga academy. Veve to mi ato yo nya Kristo to we de. O blami de gome. Ta mi ape suso me ponyon. Me de kuna oje nyonyo e ya chele me ya ta mi afa de ka o mele me va o e ma fo no didi o me bia dagbe na wele fo me mi ame yo fete va o demonstration va zo forma ma o so gbo isanela na me semi wa do no gbeglo te fe na mi ne wa na be ni 10000 ere wa va me na mi le fe me no vi lo lo we mi ano ka me